hwe wo so yonko bi wo nchen a bra wo so ho akire no ha Sompa 106.5 FM Sunie Accra dome ene yebutuo ye bedwam no sa wo pesa wo ba senum ne ye bedika so bomu a wo frachi mota na ba abusia wo frachi mota mo no bo anim kakra bi ekọ bank dan na wo ho no efutu kwa bi da ne nche ho a na wo ma ne dia fa ho e te said ye wo kodome dwom no your friend Watermelon Street and now say Green Hill Street wo anim kakra bi bo se Sompa FM 106.5 ye ena ye nie na wo de wani kire mu e wo potem mantama hodo no a ye gi ye ho ntre ha e de agu ho Mọ́borọ Asem dwumadie yesi ayo obi asem eno nti woti yenka wo ha se no mo no na bono mantam so woti yenka e wo ho bono poya mantam so woti yenka e wo ho afeta kwade ne potem nyina da ya gi ye ho e de agu ho eno nti ne sa wo bono apoya mantam a eye tachi my Sompa 106.1 FM Sompa 106.1 FM Afen Kranza Sompa 90.7 wo mukura dwumadie yi mu Sanso na doma Sompa 101.3 FM Ena takwa ya Sompa 101.1 FM Takra de Sompa 103.3 FM Adam for Pa Radio ewa Paris France abrochimemu woti enka ewo ho Eni epese yete won kan ye hu o Facebook no so eno tike kan hu Sompa 106.5 FM Accra na waba wadwenkyere no jai to ho messages no e be hyeda nya brani adachie mi akenkan e de amount me say eya Sompa 106.5 FM Accra YouTube no eya Sompa FM live my main chairman Sophia or UK or say o follow your papa mommy Radem kwaso ensure no anya mo kese Mama Jean say we US and my brother Gabin so US o mo nyina se o mo e follow yen wa waje brani adaje na wutie ye hwe ye wo honso no ya da se papa eya Mọ́borọ Asem Mame nkwai na menkwama abedwafo akwa aba pam dada Watna si wo fiduem ha se no wacho ye Mr. 1 Sansuna Mr. Jeremiah Samson Anonso aginedwa wa ha se no na wo ho ayefe papa Mame Akosua agu Aboagye Akosua nhira papa bi me se enura na mehwe se enkobedru fie hantem but wantimi amedru hantem na ye se baby okoye no traffic koche no enne ahokwo bi nso na wose wonu omukọ baby ekodi nkomo bi nti no enche me wogidie se ne kosisa ye bepon no bete ne nka ewo afidie su dwumadie su Mọ́borọ Asem ansa na ya sori nti ma me akọ baby a wo bia ye chia wo ye hwe wani so oba beka ye ho wa asenum ti na de ye ne wa abusia ma me nkọ apam ho na me ma na kwa aba papa akwa aba yesi wonu mu afunsumula na asenwi bi ani no kra me Joshua mo ba papa na de waje atum se no kra say aso anu hu defu wanu defu de ya ye hu na wanu no sa no ye hu sa no mo kan anya asam keto ma me na wo ai antia no kra kasa me da se mu ma ye nche ye tiefo na ye ma wo mo wono mu a abo wo mu tirimu po na wo mu guso de Google map na ehwehwe Sompa a ompeso ombeso Mọ́borọ Asem asene nyame wo nhira wo madwempa abra wo nyama ye kura na ye hwe ni mu se enche bia wo mbeduru ha eye Green Hill na Watermelon Street ansa na obekeka ewura domidwam ho no wo de Eco Bank nchen ho a se ufira chemote kwa na wafa nifa na ufira masaman so ba na fa ba 21st clinic wono a ya hwe obenkum na sane free no fa saa kwan no asa kwan hia ne ko nkwam no fa so na brefie ha dwumadie no se ye poto kasemu a nka be ka kire wo se rescue the parishes care for the dying
Chese ye de pre age wonuma eyira no na yasan so nyatema ama wonuma ewumpo and I can't say rescue the perishing. The perishes. Perishes for that's no perishing amo. Okay. And you're caring for the dying. Okay. O great pabo amasamai. Okay. Yes, radio ne dear. Ne dear. What that crazy so. Yeah, manamo. Na one me wo ho nso aya wo mutie no. Wo mutie nsempɛ te sa aya wo mfo madwenkyerɛ mra. Sure. Na ehu sampa they were there some. And now wo pese ye hu se wo tie nkabia no ane se uko Facebook wa Sompa 106.5 FM Accra. What dey call mo amu apam da na ne brof na wo ka. And then so afa ne ho pa. Okay. And my share crocodile skin. Crocodile skin. Yeah. Into a measure. Ayo. Mr. Simpson. Oh, Papa. What's wash at the bay? Maybe the horse. Crocodile skin, I mean, your horse. Okay. So horse and crocodile skin. I'm some other catch or say, I wanted them to say original. I wanted them to original. I also the other double ton when they original. In the attire, original. Some oh, Papa. I feel so. Your person so Eda etifu ase. Okay. Mama kwa baba. Mọ́borọ̀ Asem so ejumedie so. Na sana apam di kakan no. Mọ́borọ̀ Asem jumedia sania apam aka no. Eye enkwagye jumedie. Nse Mọ́borọ̀ Asem so ye bedi nkomo adie dia. Ye mfiri ankwan mbo nyame asem so nkyerɛ wo. Obekwa so beka church spread the gospel. Yeah, exactly. So this is a way, it's a medium. Another way you dey faso. And they spread the gospel. No, exactly. Utie beje unkwa. Sa utie na utie ni yia. Sure. Na the bobra. The bobra, exactly. Nti tembia no aya na efutu ede ma wona utie Mọ́borọ̀ Asem ni se bomodin so betie ni enu yi ababi. Ewom. Okay. Debi abrabo ne tie no se wensua de a se na last maker no yesi se ukotu se obi etu ne bafo a say eja atobi abodu se mu na wakope so mu de enche yes so si hu ankora no na odi akwhyem na mani entomu ansa na wakope inso abaweguso sa na Mọ́borọ̀ Asem dwumedie yi ete fa ba ni wom ebi ato penyu ebi nto penyu fa ba wom na afen so pese na msa dwumedie so se uwo ebia wenya life experience bi wosua ade wom ebi mpa no wafrim ebi so na ugusu wom a odanda ho wom unya yanka obefrim so untumi bo modern se obefre ye production line ye de betudwa bo woni so obefre na ye no bedi nkomo ye ni nkomo wi a ye de ye be mo aba studio na wo so esua ade a wonya wa brabom no ho bia wo komo ho bia wo firi mu no ubetimi ni etiefu ahye na afi aye nhira so ama afoforo. Okay. Eno ti apam pacho production line fatu dwama ene yenkoye ne manuada yenua ba course nkomo twetwe ne ye betoa so. Iti production line obi pese one ye dingita ho bia wo adwaton de bi. Sa o pese obeso yasna na se ye bohu da road ma wo Sompa. Number ne ye sen ene Mọ́borọ̀ Asem nyina. Asem no na waboso no. Enti say ye movie ne ye hwa. Nka to be continued bra na aye ofe. Okay. Next episode. Next episode. No, okay. Fa homa no 0509 0509 438 463 Mako 21st clinic 0509 436 438 Tobuasi 0509 438 463 Wonderful. Nemum said ye obi abete no obeti ne yenti no 050 94 38 46 3 46 3 tie ba ne se ya
Abrewa Sompa mo betimi abobo. Okay. 050 94 38 463. De how bia de tete wo ema wi asetena nya ode. De wa fam ya ene wo pia wo de ye futu ama afoforo se de be ne wo mo nkonkoto mu bie no ahoma ya na betimi afre na wo de sa bere wo bomu a ya de dwumadi no ba wie na ye be frɛ wo ye di nkomo na fe ye hunu da kropotin a wo ne ye be hia wo pakase so na wo do nso de aye esuade amaye. Upon everybody isn't your friend. Just because they hang around you and laugh with you doesn't mean they are your friend. People pretend well. At the end of the day, real situations expose fake people. So pay attention. Wait, bro, for no kind you. Everybody isn't your friend. And you're wadamfo. Just because they hang around you. Yes, ebia omo wo nchen wo tinti. And laugh with you. Na ene wo srenti. Doesn't mean they are your friend. No nkyere se wadamfo fo no won. People pretend well. Ebinin ye omo so omo ye. And at the end of the day. Nanso awie no. Real situations expose fake people. O say real situation. Situation. Real. Okay. Drew. Ebinum ye omo so omo ye. Nanso Drew bribia. Omo bie niam binum so a ebema asema hunchakura na asema ba no. Asema banka sana na se bibia to wo no. Yes. E ho na obehu se ebe bie wo mu. Obehu do fanka sankasa. Ene won ban. Ya wode ene wotie. Be careful what you tell people. Enti hweye de o ka kire afoforo. A friend today adamfo ne could be an enemy tomorrow. Ebetimi aye otamfo kina. Yes, there is a very thin line between love and hate. Oh, ahomatia bi ne dado any time tem. The moment anypa ne be free love mu no or hate. Enti sa woni obi etse anasa woni obi e fa yonko a eya na wahwe ni ye. If you have a friend who knows what everybody is saying about you, so yonko bi a wonim ni obi e ka fa ho a, that individual is not your friend. Say nipa no onye yonko ana wadamfo. When people have true friendship, say ebi pe adamfo papa, the enemy is too afraid to speak your name to them. Dio ye tamfo no ono kura asuro so obebo odin di akire. Etiapam de ye kan nyina ne se e wose unya yonko ne mo Mr. Man ya wo ba ase no ma no ye visually impaired. Yeah, Moses. Mr. Moses. Because don't just make friends. Choose friends. Okay. Aya no am wani ada ho. Ai. Esan se enye wo mo a omo ne osiri nyina. Ayonkododo nti na okoto anya tire. So you be careful who you trust and tell your problems to. Hweye ni de odo ho to no so na kan wo ha wo kire no. Not everyone who smiles at you is your friend. Enye de ne omo ya na one osiri bia na ye wadamfo. Me want me old station. Yeah. E Kumase, nya Sompa. Fida dem. That day be. Okay. Abrante bia na ye news. O se one osra 90% ya no omuna woni tirim. Me nim de ba ye me ne one of me colleagues and ye ne no Sompa. Yeah. E na ne ye ne no kasa. Ada ne ye nim de aba ne so. Erade ma ne kan no mu asem kire ye. Se to da bia one yesere but ono akasa ne tirim no. Eya no omuna woni ti 90% onima de kronti ya na yesa but minima de kra adana Erade sane ba ya ono akasa pa na no mu a e ka asasem no. Osoro ne pa no. Enti ye hwe ye woni pa ho. Eno nti ene yembotaye za ne ma we say no. Eno ne yembotaye ye fapim ye nyina so e wo Mọ́borọ Asem so e pese ye bie woni eye opener e ye Mọ́borọ Asem wo Sompa nti se wutia ye bie woni e fa brabo ne e bebi wa hwe ya na se won tutu ana moye na se wo do na akotie mu e be mu wa pa hwe eno watia no nso nim e drew won so e to da bia sa wo sorry ababiem no e ya na very difficult enti en pese obekwa akoto funem adamfo bi nti no wawari egu adamfo bi nti wakwantu abo adamfo bi nti no
ye kasa obi akwa wie wo prison oh adamfo bi ntie bi antimi anko school saa so na nnua bi nti onua bi da ache papa bi abọ no correct enti ya no wahwe ye no watie yen enye se ye kasa na wa wo tie dwumadie wo ya ye tie akura na ye kasa na say ye di dwumadie na ebrem no omo ba ha se no mo nsam wa bi nso no ye kasa o telephone so no eya na bie ye ne wokwan bi so because enim ni nyina nkosi mo amutie na bi nim de kire ye pi eya akonya ne ye nyenti no se e beka bi kire wo a ya na wo so watie ye nkakra Apa ma ye hwe ne yakọ sister Akosua so and ye ka say to be continued and we will be right back you know yakọ yaba welcome back ebusia Asem Sompa 106.5 FM Accra na Sompa fidi awodo ni nyina ya affiliate ni nyina no wono to dwumedie e de ama adehia ye wo chichiri ene pinche ye adafo for Radio France Paris ye damu ase mese bra Facebook no ba like wate let's subscribe share ja comment wo na afoforo so entimi enya bi na enche ya den sempe pi betoa mo e wo dwumedie so oba kompacho wotie ne a ya mo ha mo akwa babie mo medofo akwa otimenka me pacho ai na hona mutisen na me adom ye ho ye akwa enu aye ne wo bonkommo efa wa brabo ho yeti simu ewo wo mpena twe mu esanse mpena twe de yen kasa nyame mu eye na so no sanke de ba mu pa sa brabo mu a wan twe mpena wan hwa wonnya nipa wan kasa no betimi na bobla na kwa kodra wieye enti yeti simu no wo kan pi kire ye se afei na obi tiew ewo Sompa anasa yen other affiliate stations na boyamu every bra woni wadanfo no musanye empena twe mu ekoba ne sen wadaroma mama pacho 2017 madam Kelly the pacho 2017 and now madam fu na be ka chem so guy bi so ye dey opemi nti madam fu na oye connection na me fa so dey any guy ni bet na ye yes so aye between na the amamo me ba cho say yes so akwaya between na me pa sai ayo nti time na guy dey tell me dey na nya me dey ma hu guy no wa pin why wedding thing nti time madam fu ne ka so ne twem nya me ka try ne say me guy ni dey answer because wa ona guy no so no e ka so ni me gele na guy ana madam fu no so ka tell me so ni me gele na ire e guy it's one day na me come market na me guy ni tina ho ana woman na lady o say woman no ware no e buy no guy ni ka so na by this time when I'm happy then ano so sinini kunu a mere me ko ye duane tin kola no kra no me ko pe koko bi mo mo pa o me ti ma no e bi ada unti le bi ni ka sa no ko yin o na ga ne de ka so me ka tro ni nyere ye ni fi bi unti no tun ni ko fie no ana me ko bo madam fu na mane unti madam fu no na madam fu ni fon so na na e ya me ne ga ne de kasa na madam fu na for so ga no to ya mu we bi de bre o de madam fu no de bre ni anti di mo na ngusu ko ga no na me fan say me di tu kwai ko go ta region se me ko so adwuma anti me ko na me bo madam fu na mane so ni nwen na nse na Akosua how because I have buy it me am so wa ho na me so no me ye dey me bre na nye ni ba be mampo a nka mi hu so wa hasi na nka nye bibia me fan ne chair da ba no so mi ho na tena ho so the way awanya akọ ne de mi ho na tena me fi o maje nti me ka sa che na mchenso e di wo ka me so wa ne ban ono na ma ni ska e di kwejuma ibu o so ye de na no wa ti bi esi wa man nti me so me ba na nti na me tena tena ko mu ho pompo no o me twin se so mu ni me wo me so wa ne ho nti no o me twin se ye me mpena na ye
ne ba no nti me ka sa tra madam fo sa no na madam fo no so atwa no ho ka sa ma kire guy no no nam no so nya ye wakọbọ na mani nti aye se nkomo bi a yebedi bia na ewo mo ne enyim no na waka kire nti no ho one day na guy bi friend na guy no so pen no sa mo ya tamwa na mo jimi wadanfo no nene o guy no na twin na me ka kire ne say mo de mo po obi na so mampena na mo wo ha asem ese ehia ma mo kakra no na mo ye de mo ka nti me ka sam ano si you nto de wan kashi nti later on na me se deputy supervisor so na madam for girl bi so friend me no ka kire me say unim se wadan fo no oni o guy na epien na ana me say obi kra friend me ka the same thing but me mind change ono yeah one na epien la nti o ka sa no me ka sa no so ka ni de wie no ka se kon nti me o ha ade chin pe na madam fo ni friend me ma ya ade pa me na me ko ka kire asime se onne madam fo we me guy no ye de twen plana the matia fe me kra enye ono na me de me bisa na ade nti na me ko bisa obi foforo ono ne ekoso ko mo nya ombo mama ne se me guy or the girl say or ye girl say so ye say ana me say nto ka ta poka me asa ono block me nti says good man to a year cannot say me pm nti on friend me no ana me be ya me ya me o ha na me na o friend na de me go so na ana friend me bisa me say betisana me so yi no so me pa kuna me so there bi ana o sa be friend me echi nti me no na de chen no ta friend ana say you no asem so ana me so okay say me ho ye no say ana me fa say ono de ya sa be ye fi aye tie na no sa me fa me ni ho ye ntino me nya de me nchinji de anoma kone de beka kire wo ya o sa tan ne ba ko ka kire wadanfo ne se wo se ono guy na etwen plan the guy na wo se wo se wo pa wan te ase amane ntino wo frɛ wo ka sa wo de mu wo se wo kan se mu jimi no eti ono ne de na omu mienu nyina de na chi na wani hu ye yesi de na ehu ne de aso ate na edi hu ada ye no krenti wo de na waso ate ba wani hu ye nti no wanje antom se wadanfo ne wo guy na etwempena ya enti me so me yare na me ko ho na me ma me ka che me so ya me hwe bibi na omo me nya mo ko ba no omo na ye me nto ka sa no me de se ono so no mpese ote afem bia ho ye de etrem nti o ha no o ka che me se guy no de bia madam fo me pon adwuma bia no obesi no ana me ya me saka yeso obesi na enye bono the way I open and safety no more ko adwuma afa po ma ba no e yam bua keke no ye de o bua no na so na nyi na me de nim se bibi shishisho enti akobo aye wa hasenum ya sebosom anim kura ekwa ne mprensa o guy ya nka wo se wo pe wampini waka kire wanje ndi wadanfo ba kwa wo se ono nso no o mukuro mu ho no so ekan wanje ndi waba ukuro mu back wo maami aka cha stella no na unya bia lese sabra ne ka kire ne wadi mfie be sen okay na me cost 19 na me collage na me 2017 mo 19 years yeah and na sa time no nyina collage ni nti wani ama ho so yeah se obi wakobisa na na se wakote se wo ka kire obi se ofrende wo guy nti no woni wa yaka 6 to 1 year until sa wo yare ya ofre wo no ni nyina wa adwena nko okay no I think say the way once nipa no be can no kind na me to me ke bi no ko ka kire no
me na ma wo se bia wadi ni ho ya wo se bia ma te na ho asem no ma kan che na ma mbisa na nsa na bia obi su ko kan ya no se nika bi so nipa no be kan wanka se ono na frame me o se me na me frame okay yes okra no wudi ho ya asa nipa na kotwa ntro ato so na afen so wadamfo no so kura kwan bi so odi ntro afa no ho a kire wo yeah it's no me ma me no one go straight to the point oye no no wa be kasa kwem it's no ka che me se woni me no maye me ho se me na mo be din komo no me no mo din komo me nya bon to se ni ne ye den e din komo na asema me kenina me ayese me da dem so na me nan gu abonten nti okasan me da sister me da men take nti guy no na so say me ni madam fune nam no frem no say e take no wo to sabba dem wo ye masen bresan so me no ko so sabbe so no society and take no crosser wadamfo no saba back to your friend is a flam plains ho no sa tam no na o sa na o guy no masa kan ba nkyerem bia because eno ka kire se na ayesam wo asem ni ho sa enti o sa ba ne de mo be kan mo ho bo mu ye ena no no mo tufu sa sa wo ya ye jimifo na ayi obi a oye ma asem na wo sa de wo ho wa adwene ma no yeah ntine nyina no mo kwan se ni nyina nam de me nsu anya sa enti tama 2020 me back ran ana mo se madam for no and say story with re and the man you say the man you say no yes I me back ran no ana se ni ma agent ka se ni me de ni for no ma agent sa nye le gadgen nti me am ba na me touch madam for so do di ka wo gas station na ono kra no so yede open but o di e dey nti wo ha na me se ka chen so ma benya for ketua bi nti ono kra de an she ya ye beba ho na ya be hu me ma me papa nti me ka sa che madam for no nti me ka sa che no no ono de me wo ha me a o mi nim de akoso nti me wo ha na me de guy na number e de so from na me creditor na den eko nti bi o fa she me see you nti ni na madam for de wa store guy na number e de ato nti 2022 ana me ne kuma wu nti e ko iye wo ho ana me ko na madam for no kita phone me kita yamba ko touch na ko me de man so ni ajo yam no say wo hwehwe no we na se na wa hu ya na wa se ni no de so ye wo hia na se nti ono ne bone am de me ye nti me de phone ma me madam for sa na wa fre me guy na wa class aka kire ne say me ex no wo ho no o su ba yi na se bi ono bai nti so ono na say ono me bra ya dan fun no wa be used to yen family so ono me wo mu wo kradia so o ye aso ono me bra ne ya dan fun no ultimate so me hu yen de e free ya hu sa nti no omo so canopy ni ma wo ho no nti ho no na me ni guy na say ye juna ho bon ko na me ne kuma no ba ko ka say wo so wanya so as wanya obi oba be waro ono ko ne kuma wuye no anya de wa mba o na o bai da dampo na here aba na ye nyina ye de ka asem yesre sa na asem ye nyina ye jina ho ka ye no madam kuna sa asre guy no wa kra asre asa abona mane so I said me buy no me ex no me ne me gina ho no e bi nkomo nti no all suspect no se bia so no me guy ni nyere ni jai nti wa chro no se master guy ni number so e bia se o shena se master no se dina master no dia ma change na e na obobo number ni nyina se me guy no wa ka hasi nti me ye na se ba Monday nti Monday na me sal ko ejuma ko ejuma wo yi nti ni ko ejuma wo yi ni
ati de ni me do fi me do fi no ai me so do fi won bi fam shi me ko djuma so wan friend bi fam shi se dia wa tre asemi Mami mi sa brand nyina no na woni ne te dan baako ana sa woni ne te manta mo baako bato bi ate ne fie ma onu sa ya asemo eyen komo ne ye de pese ye hu se ne ne masiti se waba be se 5 days or say 4 days to 5 days na o misa wo hwe no na ne te dan baako nya de bi nsi bi da madam so for mpanyimfo kura bi kura na omo gas na te dan baako so omo nyomo ho ade na ne so for keto na te dan baako ma me pa chon ai na so ade ko ba ye ne se na why no time ma me ni be hin no na ase ne rent action nti ase almost so for keto na so be ni so wedding most me they depend omo depend wo asofo mpanyimfo ne so ja enti no no mo rent na aso guy ne rent aso e no obepege won chen kakra no man pa cho de wo so we enti obaye no time out ne rent so no mo buta fie wa chemota okay so sasa na me metela pa ni ko metela ba ni metela pa enti na ono no o so so chemota enti o ko sa ni yema ko gu o mu family house no enti sometimes obaye yen chen wo fie o la pa so tinida oba obetuma sa but say no me yen me na me sister na yesi nke na oba Asem pai bom pai boy bom pai na sai go tumi na sa go to one na me sister catch no one day so me ya say adia sa say dia me pa cho de da ade tia na wa yere kwako yeah and so second also buy ade tia do okoye time waba oba no o the bag keto oba question on bag na anko bag na anye de anko na oja bag no go nto sa ba no o se o satade ba ko oba no be yi o no to na ofa na obi ja ho no sakoy e se di ma na so be kan fie ho nti na e fie ho fo bi sa ye say guy not to ho no o ye den ana me catch ye catch o no so oye yen nia bema ntino onu na mi nia ba ko wa shaman onu na mi sami nia ni nechi asana mi me yeden mi di nechi se mi sister pese bia omu ba mo se oye mi gaya me ni yeden eti itu sata mi nia na mi se ye ni ba ye na no not ye fie oti be bia ye ya rent again not on and so me buy na one see me na me ko djuma buy na me de me be die it's me da ho it's a one more one to two more kana me to so bi abo me no say if I just for me be sawasem na me so we and me sorry en na on pense bia asem na obebi same me sister be heading bet na ne nyina na mo nyina mo dada ba akum oh okay Oni o sister na rent dan no. Me pa try. Mo ye no sika na ase bia ye wo sika na ye wo sister sika. Me pa try wa se me ye akolan se bia me sister se dan ye 2000 plus do o timi dey. Say 18 bana se 600 do 700 na me nya. Na me dia so but ye ko ma me sister sika ndeso. Enti guy ne baaye no ayese Salome oba na anu agya ne bag wo hot so oba ono so ebeso okotutena be ma so no oba no agya ne pants baako wo ho no agya ne brazier baako wo ho na wagya ne top baako abe hakra na ne niam na bedo so sana sofokuma ye ya wo de beka mo ho me pa join ti wan shada nton san frani se omla na montina me pa join e na o sister so anka hwe it's now Mrs. Sana. Once I miss for you, Nipedia on Pecasa. Anna answer no to so no. Yami, the moment on say, guy, little so day, Yamen. Oh, yeah, soft for Yamisam no day bano. Yeah,
It's obey then obey Jimmy D. Okay. Obey Jimmy D. But it's not many called you must have many age you know Muslim cosmetics. And so do I meet me and to fill up as they call industrial area. Now, but called you man so I say, now boy, no, I bet depending on me. So, when I be a cover, now my baby and no way. Say the baby. It's me quite young by now, off premium. No, me, or singing team blanks, and it's your buying. I must say, you know, number me. That time, no one says some phone singing at me. And I was saying a number me. And I'm so I am an X number. I don't know X number, which is I'm so. Tell me, Pammy, tire and trust the heading. Yeah, my name died, I'm over quiet. I bet you. It's my old slow. Not the incident, the name of your child, and into me, the son is so no bit, no more. Of the south, how are you, Miss Anna? Oh, I'm not sitting to a cup of the suffocate one a beer and no catcher said, I didn't know Cassan Quasi Asem Nichilano. As someone say, no, I call Mamma de Dada. Oh, I day. I almost some credit Dada. So I call Mamma de Dada. Suffocate what's in and so I also was some ta. Let I try. I'm sure no one saw a treasure woman to such a mess Saturday. When I say I did to Sunday, and see. Yes, now, or woman, Mrs. Sano, Mrs. Tobacco, have by no so best friend from Donia, one casta. And I did share Sunday. I know. So, yes, how much I'm not so signs and then book it and bad. There was so how much I'm not sure, Anna. Mrs. Sanica is on the Wado. Wada. The Ocas happened. And I say, I hate Charles and say, I did change. And I Mrs. Sano say, I'm not my mobile. Women say, won't do idea or Fred Giant. I'm not sure some body, so won't do idea crack. At least, so we didn't say me for you. And then, it's a big deal back, right? So, Mrs. Akosua, they said, me and I didn't. I did. We see a lot of women, you know, and now, no, not to found. They see academic fire will be able. And someone like a catch her with something. Pepa chojina homa yen. Sabra na oba na watching mu nyina no. Still no depend won so. Se bia na didie mu ne bibia wo paste ya toothpaste. Te say yes die. Anase brush crampo yes die bi. Anase bimpo a wo pe eniema bi di aye ne ho a ensamna ne ade ya odi bedware a. Wa na wo to de ma no. Mani pa chowo. Ni free a hot nomana. You say any buy any. Now I say, also best the patch me come to the girl. Me coin, to know soon quite on by him. In fact, the way I am madame for me, friend or no. I can't to say, dear, I'm no of framing Saturday, Mr. Sorry, Friday, I might take a trip or person by you. It means selling this car, no, I'm sorry. See, I will be no more say, and you mean it. Joba be do hoy and in my contact. Yan the Akosua, over Akosua, and media, Yanka from the qua, a damiano so introductory ye day, and I say, Nepa. The hormone not catch me singing, dear May again. May ya woman. It is her, never to ask them not to say, I quite to say, God can cry a day, at that war. The hormone to be back here. Now one female, Miss Martin and the Coma Juma. Why wa ha senum oba ye ni nyina no say was 4 days say obedru Monday wo kwa adwuma till Saturday and antokwa no otimi nya kokodro bi say wo asombo nyina ba mu a wo sister panyimu anim wo mo akasa mo dem opapa wani so de twede bobo wa no ano hono ye da 3 or 4-5 days no ni nyina no na wo feeding na asa ono na feeding ho ana no onidi Achawo na ka time no ya madam ba ko na me kai se fesa mba ka first no me be ye na adwuma nke wo yi nke ono na frame no frame se member one like weekends na my head ma coffee no me koye no ya ma pese me pe credit only 10 so the opedi
Me butter credit. Ope airtime send 10 cedis. Yeah, because na me ano, nti tiase na me hia no kitayam. O kitayam nti me no, me so na me kitayam no touch no say me dey touch no ye, me touch no dey man to the sense ye previous say into to see wa me ni be ye den. Oba keka. See o de be share movies ni nyama nti me dey touch no man no na me kitayam. Nti me wan say 2022 na me ko ho no. Ana me see so le ko me bi sam so me touch na so nyama ni bi say. It's me and the man who do me name. And I make a client scammer. I discover and say, what found the phone? And yet, and some mammy. Into the phone or the phone, and mammy. No function, Miss Howard, no do. Then, person, dear Mrs. Sabin, say, I am near the sick of the woman on the party heading. I call Mammy Missal. Mammy Missal, we name about Mammy Command or Aqua Bansa. Oba pa Akosua ago Aboagye Akosua nhyira oba so no dondon hema ya ndem ho afam na me so dondon ibi asami apanso so teku yi o ya baba o me jusu oba pa Akosua ya ba wate na uni ya baba unemo na se we show we me pede wo so se de wo si host the kama ya maybe na me nam do me kwan so hacho cars ni bi twamu a trotro ni ade say Facebook no kra de mo forget it yo crofo ka mu ne trotro mu ne omo bie no enye Facebook yonko ne wo mo kra anye YouTube yonko ne wo mo kra traffic ni mu no ye di mu no na uti Sompa sound no wetie dem say eh say when ya na yetiti he ya na ma ya phone so e ko ground who through ground and about say yes say some percent no agi baby abedu bi filling station bi na ya bie mu pu ha enipa e to petrol omo nyina etie ebi wa bedu store bi kwa akota aduane na ya bie mu pu ha eti mame fa konyensu na me na omamfo ase domi market ho ha chokwan so madina ho nyina se de omusi agi Sompa atum omo ka soa omutieti omo adwuma mu ni ade edura wiase enkrofo ye adwuma nti nipa dodo na any time a ode ko na phone so se me kwa ko hwa de omo takuta for dodo na wo ye adwuma na ne radio esi ni nchen na wo tie dodo na wo ye adwuma na mumie na meti no mu di ho nkomo ene ade nti ye do man forces wo magi Sompa atum na omutie ye papa na omudi hu nkomo nso Mọ́borọ Asem yobi asem ye dwumadi a ebie wani e mate abraba asem ma hunu nyansa ebisa Akosua story me ban na mesumi tie ebisa metie se nkrofo tie na mesumi tie wo mekam but mama Facebook nti we me ba ho ba akope e be tro na mfuri ho me be tro impact for na me to phone was had share be man nsem say on present and for man say ono a I saw ba you was your bema no do no na discama bema na ma bema na ye ne ho ade o say oba bi wo do bema nti bema no so ni botom nye etipa wo pen nti no no ono ate ni botom sika no de ma bema no say je na fa ye me ho ade eti ebi ano no tre bia eye odomros ye wo unse ye be ma Akosua wie life no ye woni pemu ahodo mienu obi wa wo ye ne papa wonu ho da obi wa wo ye ne papa wo be nu ho no matter what be ma bi wa wo be hia ne woni hwe se wo de usika boa no adaache wonu ho da obesi usa hema ebi se onye bonia ye obehu se ye wo anye wo anka wo nyina babia waduru no ene ye wo obi wo ho so obetimi aka che wo se wo kai me hia menim be ma bi oba so na sinema ni jana na so wo se wo hu oba na wo kai ni hia enti na wo jana no but you obi hu kai ni hia no obi hu kai ni nhira eti se de na wo kana me ne wo ya adwene se ya brabo na ye bo no eya ye nse nyame ho adom na ame ye nkwa nkoto wo ha ne abinidiem na yakohia wo mo a se wo ye ne papa wo nye obonia ye wo nye ingrate wo nye obi obema na ba wo wani ye obi wo ha wo ye ne papa a wo be ye nhira de ama wasefo nyina sa Akosua nhira obe ye nhira de ama wasefo nyina but obi wo ha wo koye ne papa obeba be ye nnome e de ama wa ma wo ma akoka ho nsemmone am woni maguase eti nipa nyame fa nipa mu na hire nipa ena bonsam fa nipa mu ena ha nipa eti ye uhie nipa ma ne hia wo se nipa ya mehia ni nyame na ebe fa ne mu abo me anasa bonsam na ebe fa ne mu atete me ma ne nya asem bi se nipa bi abebusa efise nipa bi
said the Yamisi, woman which shall miss your mom bedroom, no man a funny pemuneba. A son so funny pemuneba. Eti abra boy, by Yami and in a ho, Nipabia Obeshiani be a soon been a funny muya juma. A bet me a bassa Hong Kong cron, a bet me a bassa a soon bonnet. Unyan son a Hong Kong cronet two muno, and it's me bomb out to me son so said baby I make ono, true. Enti and now story now would a very powerful Akosua na yeni hon komo na afei afrafo so mrem no mo fa mo de entus ne mo me fa konye so na me no manfo nyina se mo amutie sompa e wo mo fie mo nwumem e monten so filling stations ahodo mo amobie ni pu ha yeda mo se me fa konye so na me nchia hajia special local dishes. Okay. One sompa co partnership. Oh. Every next week equal we were tasting a duane. Ama wabe say yes. Banku mutu die hu. Eti hajia special local food. One no ye obi a won say aduane ye di koye ye mu ne hu hia. Sure. Ye mpa aduane obi be fa tomatoes apro no mekwa apro. Nyamesuro woni mu nti. O make sure say ingredient odi ye adwuma no. Eye papa di aho di mbebre wo. Ya anuane no so mahemuma. Eti enye nwanwa say sompa ye na co partnership. Okay. Enti ye mahajia special local foods. Ye manakwa aba eba sompa Mọ́borọ Asem so. Sompa newspaper review. Ene sompa ye kase ba hodo nyina mu megiri se waba no wono awbagi atum sampa wode ne ho abebo dondon wodo ho so dondon so esaaw na juma no be flourish na fren munyemu akwani munyi sanso na wusu ti afra bra na fa wonto ba bebo ye dia no na enhyira ene adom a egu sompa so na maye nkoduru ho ansa eduru na ba wontimi ntua saa bre ni a chance ye no fa ho bebo ye yo visa babia sompa ekono one shall be bedroom rebi na umra na wunya kwan na wo penso na wunya na emu na ye ma airwaves na ye ma and at the same time the baby abu na dru wuntimi ntua it is abre ye free sabre ya kosi next year March na ye promotion no a wo be ye 3 months kura na ye 1 month che wo wo be ye advert na ye bia che wo no brantam every say after 6 months no one shall wo mra no ebu na da wuntimi ntua take advantage never unyuma bra na discount ahodo no wanya ho pfa so nti obaba se wotie dwam ide to aso mai mame Akosua ago Aboagye Akosua nhyira papa bi ye batampa ai wodu nhyira ni bia ma ye ne ba ye the enjoyment die wo ma ye enjoy so nyakopɔ Akosua nhyira wate amen ye so bi ma wo aduane ketuwa bi kwantomoa e ma ade hya wo mfunumpomu na wo ye funum so etimi hyema na wadan wasenti no Ajia special local foods and so ma yena wasi mi jidi se mambe koso anu wedi nkomo mba mi se me sere wa hase na onya nkasa yem te sa pam wote wa chani se fufu nyina wo hachokwan so wo ben transition okay babia shopping mall washing bay kese no wo no wo no awusane wo ho a ho ene wo big kese pa hajia special local food or it is wa ye aduane wo fie na wa wudi it is wankasa wa ye aduane wo fie na wankasa wudi nti hajia special local foods ya manakwa aba eba sompa 106.5 FM so anopa awia enumre local dishes wo be se wo order aduane ne nyina wo ye wedding wo ye party ahemfo akese na wo ye aduane ma wo etitirewu weekend nso ntimi nya aduane ana waka so betimi ye aduane no dia bro eye kese oye you say food joint kese pa wo wura ho a chain restaurant me ensan ya kan bom aduane bia nso ye local ne continental say ye banku tilapia mutuo fufuo bibia eti make bo abetie die huo apele ni nyina bi wom eti make chain say fia de be na wo twe de fufuo na mpese me nkrofo ni die make chain say fia de be na wo twe say duada na wo sha ase make chain say fia da ne die fia de be na wo maka chene se no de wonye ne fufuo se ma adwada no kra wo ye ne mu na se bia wukwada no wo ye ne banku a ana de ehu a o make sure say Friday ne de fufuo no de bebre maka ko de me de ai wada
Eti Hajia special local food. A ben transition. Se who sign transition unam hachokwan so se wo free atomic runabout na eba. Who do transition hono eye won sani faso no wo washing bay kese wo sane ho a wo wani mu ne ase nyina. Okay. Enna DVLA baby o makwako bie no a ben transition no eno so san wo kese baako a ben DVLA new office no a eno so ben wo free hacho ase ho ba na wo ba bewura ho no a ho na so wo ho no nti hagye de ogire mu nti yenso oni ye abekọ partnership bi de ye ne no a ye bebo hu dawura ama sa de ne ye bedie hu eti ye kan ne ye nim de ye kan eti etitire woni ade mu nyina no na mo de montuma bebo ebrepem no every dwa record na telephone numbers betudwa na omanfo nso eno no edijuma na Akosua nhire maame obapa na wo de adefun abedwa so da me nkofa aduane basa mre me manni me adult children no me adult children no that be me compare me spoiler ya be say what the amount I say me adult children me compare de ani bia keke say me pe de ayen ti se fie na ati wona wo di fufu na de ehu na se jollof a wo de adwada de ma me pe jollof bia na fried rice bi ma ani na me ku da me mo banku bi na fie da ne de nye fufu ebe ye de ehu de mo pe na me de be ma mo your wish is my command. Thank you. Eti Akosua wie na ne nkomo no de ne ma frɛ fon so atimi abo. My Akosua ketua, watimi afrɛ Akosua. Ohini yidi. My no ohini yidi. Yo. Mami shram ye na se. Mate. Obako wadaroma, umami nhra se woto odom, unua ba akọ. Wase woto odom. Sa na na sitie. Mata say. Mami Akosua go Aboagye unua ba wase woto odom. Sa na sitie. Mami pacho manget too. Na me say ukoto love one tenten. Ebra wo shi asofo na wo sister mo dem nyina wo sister ho no otimi bo wa Sompa power no. Ese sa abra ni nyina no wato odom. Mami pacho ai. Tofo nyina de man say Jennifer mami te say de wa no wato ama me no. Mbachai. So ankomo no so maye. Mami pachai. Say san mi to phone nim de man say. Onye de onje fa mami wo mi sister no ni say ya. Omo say bia de mi de man no. Ono wa to foforo de e den. Asha nem. Ni ma. Yeah. Ntimi de phone ni man no. Afi ni mo I see that time no. Say I quite say kakra bi pe not mini password first. After what be changing. Into change ade no. Na amesuma me na. After ebe was say what you na o timi tie kotna abonte sa. Na what wo be ko sa no wa chata no aba. So me de. Ekua to Akosua to bo we ya bra no wakọ eye na ba ntokwa simontam na chi ana asesen. I ko ye ni ba ye no sisatam no ye sa de na sa me de ko ye no so no enti wo ba ye na no ode number ni bisa wo se we misa ne se hwan na de number no e ma no aha ma me pa cho me bisa ne se ni na ni am phone so no fa me phone no fa ye no yi number no de che me se ni na number ni enti me bisa ne se hi na me bo na mane ana hi na me che ne sisi ano se enye obi ano no anahu wa hu osunsun wiase on krokra sane ada no your difo ana no your pastor or your prophet ana pastor almost ana mukra almost mu ade nkete okay ye brana kanisa everyone na ye den e de kosi se ye osado man person say osado ana me a me sa fe madam so na me say afumesi mo say makuma no on me say best for friend me guy I can say man me buy na me me ex agent would common on me say wa friend me guy na ide abona mane ana madam ne ka say oh makuma we so ya de sa enyo me no e me dia kwahye me makuma no so no won say ya se mo yo no na ben wo
It's no ye me mata for ne bono. Sorry, see me use a word no. Ne mini ni mu e siasa no. Na ono bona makobu so no bona den. Said so na ne ono bon so sechemen. So no kwa na ye me. Nti o na madam for ni benya catch ni bi. Nti se na me guide wa changing the password. Me nti dam me wo kwa pe na de bi come na me say na bubo numbers wa here say e be what they ato so ko dwale na bubo numbers wa here say e be fan nti na bubo numbers de na phone bieye nti phone bieye straight ana me say me na ko madam for no na say madam for na ye den a chat na ha nti ho no ma pe na me say na madam for na chat me so how are you ana ho no pe na as madam for na nye audio bia but me kai no ene ye audio ka che me say o ma sam na wo ka che be no o say o bisa me say ye wo na wo ka che me na say ye makuma no na so ka say me yakwara me de ma anya de ma mbo wudin o ko it's man the sanity until getting to December na me ka che me say me panic o say wa wo ti me fie wo sa de emba sam ye de esitini me pa cha anya de a me tiri fast come na wa sa de kana ko mo ba so de sa anya de ani no e ma won to bia ma won na so no wo sa ye de e ye ma sam me pa cha ni ko ntimi ka sa cha no ka se dia de asam na me ka no e ya go se me ka sa ma na me reference no wa yo nti December no na me ko adwuma na me friend ka tun sa some na me kan me ni aye den abiriti no ndo onye den 1 2 3 isi ho nipa be ye di wan ni na se pa na onye den 1 2 me ka sa no ka sa gogo nti ni ba fie first na me ba na me sisa nyama ni go abonten so me pa na onye den nko ni sisa nyama ni go abonten no so da na se me se go abonten ade chinya na me sa ko ye nti na ye ne se e bia e ya gogo na ni nti na ma packing your mat to water me the 2 kwan nti na me go back to Aslam place wo nti o an so bag no wo dem on na me dey sa bag na me dey 2 kwan me dey akoshe my sister enye ma bi mu wo bag no wo dem wo bi nti na ye na agen say ni ko adwuma so onu pie ye no so me sister nyama no go bon to onu pie ye nti na nyama no go bon to nti no eye afro for no say bi o hata nyama no so na na matu nti eye sana me ko adwuma ana obesa so sa nyama no back to them nti me ko adwuma sa week mama me get it to 2 weeks na me ba fie pe na me up number to say na me ban tem first no mama tem sa me twenya ma ne edu a me be 9 10 11 ana me twenya about to that Akosua wadaro mo ka fro se mi twa wanemu se ni nyina no akwa wie sen December na wo kan na December ye twa mu ya na sesen wona ne ntem no moda so ho ana sesen ma me pa chawo inse ni fa se December 2022 December no mu ana mi tu ni wie na me pass me ba na me sabetu last one no ko ye ana me call a back to Aslam place won me call ye no ana madam for na me catch ne so oyonko pesi ano ni akoba no me se me guy we yen temase me ni we so temase no tam na me ni me wo ho no me express one ye wo ho no me ka de bi enu bi ye den e ka ne dem ho nti me ye den me kwa akọ tanki no onko jame na yen kofa ana madam for ni catch me me say onim guy ni fie na wasi foforo no onim ona me so time na me ni ye ko suo na ye we no wan ko hoda am so be wo si de wan ko hoda na me sin ayi no nto de ye ko nti ye ko no na me phone na du nti me ji obi phone no kwan so de frɛ madam for na me frɛ guy no frɛ of friend no me bi o kame ne a onye be on see me nti no ya me madam for na friend so we hin so o fi anasi a you wa nti hon ma anya koe nti e koe ne guy ni fi but ye ko two lady bi wo e hono
ntia koso le na me tia bia ona me ka tia ese se no so ye na me se me pa na chowo ni kuno we no so ni ho na me sanka me pa na chowo ma bia na wa ha na ka ba be fa ba o ni ho no obeti na afre na man na ka ma ye ni ana guy na lady ni sai nka ho no na lady so enfu nya mini e premise na na me se ana osin waka ma se ma chere no na zo so se me se ba be fa de ni de kwan da ho mia me nko den na me nko ana me so me ti fa de no wo na chi ana osin yo me de me ko dem ko fa ni ma na me pre ga na me ka chere na se ma ba mu fi o se be fa de na me de so asin me ti wo ma be fa ni ma nto ho no ma na de bia na ga ni wo ne emu wasa ano bai nto ba de sama ye jino pe madam fo no hey sister who dey tina very na so be worry oh madam fo ye ojina fia ono na twempena nifa se tlo mun kola be mu ako se be ma no da so ne wo ho ana sam ntam ate ma me pa cho ye ntam ate o pa mo no wansa ma bie ma me pa cho there be obe pa cho but me ma san no nto no na me ka say ni one madam fo ne ko twempena Yenye ko ni fi wo. Yenye ko ni fi mini ko wan so no do wa sampling since mini ko ni fi wo. Ese me ko fa me nyema na ye den. E wo ho no. Nti na me madam fo no ka kire me ne se the bia guy ne tre no oni mu fi ho. Ono oni mu fi ho nti no. Na me ka kire ne so yenko. Nti ye ko ni nyan ha na guy we abesi den ne wo. E ho wa saa na yedi kodruye nti ye kodruye na ye kotu oba afoforo wo fi ho no mo no ana madam fo no me man kasa wo nyame ni me man kasa ma nti ho na madam fo ne ka tse de ne se wo de we odina ha no wu nim time on ne bra we de ti ito mo ko na bra mu saa be se by this ansa na ne de wakofo bi na ne no enjoy de afo ni so nyina no ade ba de sua no wanya afri musima yemfa yenkomo hwetwe ne nko awie ye wadaroma nti mama mpacho wo nche ya sha no mo de mpacho me 5 minutes nche ya sha pena guy no e ma se ba hono ni ye ko wie ye no ana guy no test of the video bi se ne me se e wiase mu ano ye nia no mokra no ma yenye de ma yenji omundi nti ha video no de se me ma anti ase nti hono mo no ana me ba aka no friend me ka kire me se me ni mo se en na me madam fo no so no me tamo se ana me sa so sense ana so no ni madam fo ni ye ni nya no me ni so ne na atwempa da oh line na drop it na che se de o kan kosia ne se de be ma ne momu sa ate na damfo ne to e de ama na obako enetam na biti ya pa bremu kakra ma me se ne awusitie nkomo no fa ye nyina no akodru se de boy na e ka nanumu asem e de a kire ne se na damfo no enam ne so de opa ne ma no na nam no aso no ma ne ni gyaye ne se mi nyina de na obetimi aka de atu ye fo hu se na osi hu no de meka de atwato ene se ahweyie ehu hia nkasa ena yenim ni patrim ena yenim akoma eda nipa yem but nyame de wonim yensua se ebebo nipa ho mpaye yensua se ebebo nipa ho mpaye or say the heart of a king is in my hands baby me pena me de to et nyame nim baby eda ena say the heart is deceitful more than any other organ in the body. Okay. Onyame no no bo nipa no. Ka kire sa akoma na ye dada afo. Che akwa ni nyina. Na hwan ne behunu. Ji nyame. Sure. It is sometimes no ohine ire se obehia wo ade wo ka no. Enya no na bie wona dwirima na se wona koma mu. Ebi an wo ka de age na ade. Eti nyame ho na sese wo kọ because ono de ye fa ne father of spirit sunsumu agya. Na wo kọje ne ho akwankyere. And until as I walk in kind, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 now. Okay. Was it trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Or say in or say in all your ways, acknowledge Him.
wonamfo semu no acknowledge him empnachi na pesa wo twe na acknowledge him adwuma na wo pesa wo ye na acknowledge him de wo ye bia na acknowledge him business na wo pesa wo koye investment na acknowledge him because bia wo du sika nko hye mu ebehye nipa na wo hunu a wo pena sem no acknowledge him na bia wono no wo na wo pena sem but adwuna wo de ba no ye different Samson na wodo Delilah but no nim se Delilah do no but no nim se Delilah botaye binti no bae na wonim se botaye binti no bae Uriah na David ekun no na Uriah nim se David penayere eti no de krata man se je na ko na ko gina okun na nim because no open no akunu no afa na yere because wanyem na yere wosuma se ne boni oni person ne boni be pienti wo katakata so wo hene biti se David mpo Bible say onyame se na koma eda no ho no onu mpo adwumbo ne etimi ba ne tirim ne mireyem onu mpo no wono no na koma pata nyame akoma bata no no ne mireyem hwa adwumbo ne ba ne tirim Uriah was a righteous man, was a holy man. Wo penny irinti wo kunu ya. Esoso no ye obia na wo donyame. Obia wo donyame mpo adwembone ba ne tirima na obia wo nonyame. Obia wo donyame adwembone timi ba ne tirima. Na de bonsama soma no. Oni di wo betwa won kasa ne kura bi nka. In all your ways acknowledge him fise nipa mde yemu no obetimi aye bibia wana anyene hu so obetimi ayeda if the Bible say akoma ne yedadaafo etitore bi kura bibi wo wakoma mu apam wo wonim se wo ho Jesus situation bi bansa etore bi na wonim se wo be drive di obi atem kopim se wo talk truck driver bi be twa mu na asema free wonu mu ba no wo busa wo se na se metimi atuchi say Ebra wo yire ye niamo ho etia wo na wonim se wo be cheat da wori ba ho so no wa cheat but one na nso dae but ebra wo yire ye niamo ho se mhede wo ye ebra wo kunu chance a won no wo na wo ma akọhoma no wa na anwene da se mefa me kunu chi da but ebra situation ne ba ye no a wo kunu fa wo nya hwe na wo kunu nante so na wo kunu ye namfosam na wo kunu ma akọhoma na sa bre no de eye wo ne se wo fa bem wo fa na chi a na woni ba gie because one nyene da e wo be ye wi ansa na oni ba wo say manada it is sometimes nipa ye kura nipa ne yenim ye ho Jesus situation bi ba emma ne matimi pie eti woni nipa na mu nipa no kura wonim ne ho saa wana e bi kura wo share relationship na sna adwemboni ni trim along the journey ne ma bi na esie wo na koma mu no e na pie bae enti in all your ways acknowledge him obetimi e share obi ne na afi we ni papa but e bi 2026 obe ni papa ni ennam tibia bi obi community eti ebra acknowledge him no wo acknowledge no ebe mu ohun se da bi madam fo na ye enne de sesa meche me ho kakra e say ahana ayeto in all your ways acknowledge him eti da bia ye sorry a ne de ho hye nyame nsa say deliver us from the evil one e say bia na enne evil one no na obe family bi so abaye bone e de atia me eti Awurade jeme na me anso Awurade boa me na me nso mankwa ye verse wo evil one nsam entia wo bi Awurade jeme ne se obi nya me bone na me nso bu nsam mfa me so ma me nkwa ye bone entia me nua ye basa de a ebetimi dia na mosisi efise nipa ye nam hono ohene yire ye nim ye ho saa until sentina ya na nyame se menjage because that situation e bi nto woda e bi ato wade wo be na be chen die Jeremiah ye e be chen die Akosua ye eti se wo se wo nua bi atonso hemu a bompa ye ma na sere nyame adoma no e bi obi tie story we kasa Akosua no wagimi dodo nya botre e bi anka wo koto wodomu a wo de nka wo betwa wo ti de two plates so ama no Akosua de dia phone wo de be ma no e bi anka wo be ye de ye west esi Akosua de it sometimes no bia obiti bia menka na no wagimi o no wagimi nyese bia no wagimi o ye kan se wodo mani pagimi wobetimi akoto obi dom odo no hu niema bia beba wutim whispering of demons bia wobetie no wobeto na mo bia wa na anwene ho se wobeye bibia te sa da osofo ba bia eyi ni sex video pie ye ni kunu e wa brochire eti ben sofo yire no eti ni kunu ne fe no a na wa ye video na o de ama na omum yenu e hwe ene ade dako se ne fo na sai o de koma repair ene ohun ye ene o tre video ne danfo ano me sofo mama se wotimi ye sei wan na anwene hu se mre bi ne kunu betu kwan ama akwa gina bathroom se wo dware na obetwa ne kwatre kwa e de akoma ne kuru ama wonim se daachi bi mpo e baba bepie etisie hu se bibia to obi a
ɛyɛ me yen jage yemfa adom ne ehumobro yenya tema ma nipa no if it's a BSS situation e bi to a obeye west sin de nipa no ye yapam yɛbɛda se panyi dware wi ana nsu asa yɛmfa frɛfo no bakomienu bi na yɛmfa no nyinaa nkwa wie ye 0260 196064 0260 196064 ana 0260 196065 hello me dofo pacho memu akwaba sompa so ne udin baby akasa free pacho e fela jikum Santa Maria enta atamo mo hoye pacho ai e da nyankopon ase pacho my ntio too bad kafra hello good afternoon pacho ya obi ba na oya na wayi na free so ntama mayem pacho ba wadaroma na watwe ho afra fidie no hwepese na mo nyina edi dwuma na bibia etimi ekoye hello me pacho odi baby akasa free ma'am pacho good afternoon dear pacho akasa free Akosua yo my ntie we ma'am pacho me mame ma Akosua go mame pajo oya me men o papa Mati. Philippines ma de basic moha. Nti me nya se odi mu ewo Sompa na nam se o mawie. Na me follow no dana sima me ye frame Queen Esther. Me ye go so ni she nche me de me no be ba obeti nka. Yo. Na me tie na kutu ama me dia abo me brag ne hu eyi wo nipa hu ama. First na me obia. Ma esamanu ma me yina nipa me do nipa but na me wo se nipa de mom na me yi ni mu e de boa o mo de do no da nipa na so na o mo ye de o mo se ni nya bibia na ye me ayo o mo ya mi wan so ade na me nya no me nya ka me nya mo na me de be ma mo sorry etia no se me nya da wo me na fufu nyina no o mo wa kire bibisi a ye nyina ye chiem ye nyina ye ko because the moment many omonam na nso me wan wanyam ntino many omonam kwa na ka adegina na be frɛ na ye omoya Mami Akosua nhra wase danie onyankopon koso anya okese hello good afternoon pacho din baby akasa free original for me onya kasa free Tachimai pacho my ntio madam aspa no mudume de Mọ́borọ Asem na mami asoma ante ko chaka ye o kai ma nipa enipa angata no obetuma hu nipa ba nipa gande obehunu obesra choba na de tini mu no bi kwampa no wotawo asla woni davia so no osere kirew wan hwe yi pede ante ko chaka ne ye che nipa na me no ko ye mo no Sompa ye na ye fa ne se aware nko na ko wale bompa ye dabi ya yonko fem kura ye mo nipa no Sompa ye ante ko chaka no nipa wo ko obesre da ni mu no wotawo da maswa na minchiram yes ya das hello good afternoon pacho din baby akasa free hello afternoon ma aje kumo Santa Maria pacho my ntio kafra online drop hello oh another yam say baby I want network ne mu kafra why I know den tafo ne ba fia wo ho aye fe papa ai ya besa hie biem ewusia ya fa last caller na yetimi asori dwumedie ne so mami Akosua go Aboagye si dwumedie ne very impactful eboa manfo abrabo ye da se piaga nso eso ohwe live e wo achem asafo Kingsley Asali ono se ohwe ye free aboko bi ye da se afia si edu o si no man after the fresh wonam duane mu no enhu nipa bia biem my fa we say hello good afternoon hello pacho di baby akasa free adwuma ko ye pese etie wo afidie ne ben wo atwe ho ma ye nkasa medofo kafra hello good afternoon kasa free kachima pacho my ntio
ya ma fe na anja ko ya bizan se adena yi kuku bi wa tro ne da ho na walking kan ya na wa se mama ho de kapa o si munye no wa bla nso ye nti woni mablabo na ni so ase asua bi di aka ho ma ni ji papa te ma for esi tiwo ya da mo ase yo ya jo so anti akosi wa jo so papa da senso. Hello, last caller, Kate. Good afternoon, Pacho. Din baby, akase free. Good afternoon, madam. Pacho mazamba bi. Pacho hwani o. Pacho kwanchi ni me frefe adwuma kokoko ben ifi. Afedi eto nka yen Pacho ma yentie o. Pacho yo na fa kwanya research na ma no adwuma kokoko ben. Anti adwa. Na machia no krio ni na machia hono. Titi ne Akosua go Aboagye fi pizza fermenting nka de na dem bi redu ya na pizza wa ba ha. Ese wa bo ha se ono ne ye manager wa ha. Aha, ya de na ya na me ton akukọ na ntimi ye se nka ba ba che no chicken wings but the tea anu afi wo na me ho ba bi owo ntino na wo so wa ha de no to ma kira kwa na chicken wings na de. Etu wa adwuma ko se sie ya na. De pa cha ma adwuma ko se sie. Ayo, eni awo ba adwuma ko tachi man. Ayo, me kura me bamba ba hwehwe. Adwuma ko kokopin, ufi esukuma na okoho, ufi de fiance, adwuma ko de fiance na okoho adwuma ko kokopin. Ate. Mama Akosua se chicken wings ne de na ni je ho panti. Encha ahya no wo. Ya de number ne betu dwanti production line no da ya afre. Why? Because on aka se chicken wings no wasere, ne se ne kora no, aye ready se beka. Na futu de zaya mi tie di pa ya ejuma. That's e chargeable yi pa nti ka che se me se de no me hia ba ko sisi asa na firu. Aja ko so po se de. Me dance. So bebre me chicken wings ai. Say onim ba bia me emre. So is chicken wings yo. It was the bar mesum. Na mestimu ne kama we the fresh one na de ye di kan chi na ya toto no. So de dia he na beba. Me the chicken wings. The fresh one na de why ho adwuma wie no. Wo box imported one bi. And it's a fresh one. Fresh one na nti me mestimu kama. Na me match ne kama nti me hwe ni mu. We don't see where you mouth them so for men when we are hard. I will say electoral Ghana limited my na one was papa ye. Onum see and can't show set a whoop electronics. I would do ni be say a TV say a blender and I say be a whoop washing machine and I say beer electronics be a whoop piano. I saw to Nina Brown sitting in ano a be a hotel chimai. Yene basodo no ena edi enhwe ni mu ye wo enkra ha se nom adenta mpacho number no mo fangu so MISC ana ye nhwe na ye fama amanfo no muntuo mlika enko ho enko chi bi se be ye bibia so ebetimi akoye di amawo abusia bomodia na ekoje wo de apam ebehwe na ode atudwa sesia de amaye ntino yenna abedwafo nyina asema me Akosua go Aboagye wono editi break say e wo dwumedie yi so Mọ́borọ Asem ne na so ne sie na metre mu edema no sanso na apam ne Mr Simpson maye na wo mu nyina ase Mr